division thlir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Kumdang-a lo hman to thin angin tunhnaia ni som pakhat khian Mizoram pumah Green Mizoram Day hman ani le dona Serchhip District-a Green Mizoram Day-ah hian thingtiak phun beihpui thlak le ani ang Serchhip District-a Green Mizoram Day hman dan tur chungchang ngai tua hian Vawiin District Level Committee on Green Mizoram chu an chairman le district borsap Kumar Abhishek Khovin biak mu theina kal tlangin an thu khoma he thut khoma hian borsap chuan Mizoram tishing tura Green Mizoram Day hman thin chu tha ti thu soin chu ti rual chuan thingphun chu a har sat lo thu le enkol zui ero a har sat thu soya hei wang hian thingtiak phun cheu a that rualin kan enkol zo tok phun a poimo thu a soibok kumina Green Mizoram Day-ah hian tuihnaia le boruak tha siam nan thing I phunang o ti chu thupuya hman ani dona Vawiin meeting ah hian district level committee on Green Mizoram member secretary Margaret Lalram Chani DFO Thenzol chuan nikum lama hrileng avanga duanga Green Mizoram Day hi hman thei ani lo hnuwa kumina po sipui leng avanga duanga hman thei ani le don lo thu soya amai ro chu sarkarin hrileng laka himna tur COVID-19 appropriate behavior asiam zom chunga ma ni rem chan na hmuna thanhem ngai taka thingphun apoimo thu asoibok kumina Green Mizoram Day pual hian Serchhip District-a Sarkar Department sang ten an mani hmuna thingtiak phun theu turin he meeting ah hian rel ani a heni puala hin khom toi chu sombik tenen Thenzol golf course ah man tura ruwa man ni in tourism minister puraba romoi roi te chuan rontel pui tura be se ani a tuna hian Sarkar Department sang te chu thingtiak an mamo turzat zo mek ni in heng an thingtiak phun te hi kumtlua na an enkol zui dan en fi in na kumlama a enkol tha te loman pek tura ruwa man ani a hei baka hian khosang a VC te po kumina an huam chunga ram kan na hmuna thingtiak phun tura ngen ni in an mamo zat zo mek an ni bok kumina Serchhip District-a Green Mizoram Day man na hian kumin thal chunga kang mei veng tha thlan chhuat te hna loman sim le ani don baka heni pual hian district borsap in mipui te hne na thucha siam chu media sang puan zar ani don bokani Serchhip Sub-Hqrs YMA Vigilance and Monitoring Committee chuan Serchhip Sports Complex running track siam chu Vawiin tlawhin tunhnaia ruahsur avanga tuihawk lut na salutuk chungchang po department ho tu tenen an soi ho bok Serchhip Sports Complex running track siam na tho tlo tu YMA tu te hi UDNP department thok tu te chuan lo dong songin he na hi tu na chuan zo fel ani to thu le na thok tu te po an ho to thu soin tu na chuan he complex field a na tho tur ang chu zo fel ani to ti an soya tun din hmuna a hon si ma ba ka ni to thu le by election in anana wanga la hong lo chau an ni thu an soibok Serchhip Sub-Hqrs Vigilance and Monitoring Committee shuai tu te chuan he na tho hi March ni sari sang ni som pakwa khan a hmuna an lo tlo to thu soin he mi truma arwala mi paruklan theina tura siam ani tur thu he na thok tu ten an soilaya tuna mi panga tlana tur chawa zo fel alani chu poyanti thu an soya department IO te chuan running track hi awm bel nan fan dil bel me kani thu soin ma se hun ala du rei deu an rin thu an soi bokani tunhnaia ruahsur Vangkhua Sports Complex main gate atangin running track a tuihawk lutin hei hian chir anut chhia nuala hei hi YMA lam chuan ti fairan tha an ti thu an soiba ka running track sir chu tuihawk lut theilo tura lai khwar tha an ti thu an soya department lam chuan atul angin an lo bo zui tur thu le company lam te po beronin ma an lo lak ngal tur thu an soibokani Serchhip Sports Complex a synthetic running track siam na hi Sincoach International New Delhi te chuan an thoka running track hi atira ruwa man ngal ani lo wang le football ground siam hnuwa siam chop ani awangin international le national level in tlan siak na thleng thei tur khopin azau tok lo ti kumina line rin don khan hriat ani a hei wang hian kumin March ni som pahnih khan he na thok tu te le sarkar lama avil tu te baka Athletic Association of Mizoram IO te chuan a hmuna en fi in arwalami paruklan thei ngei na tura siam an rot baka inti siak na lian zok po thleng thei turin international standard siam ngei ni se ti in ashana estimate siamin malak chun zom le ni se an ti a shilengin aron nan le ta ka wangin tu na hian malak chun zom mu mal thei ani tari lavani Darkar somni palikal ta chhungin Serchhip District-a Vawk African Swine Fever le na hmuna vok thi pakwalai a omle a anwai hian Serchhip Town chhungami vek anni
Serchhip H and Veti Department ho tu tunhnaia atanga thu kan don danin Vawiin changnu dar khat atanga chiar le ta dar kar somni palikal ta chung khan Serchhip District chunga ASF shile na hmuna hian vok pakwa thi le in heng zinga pariat chu new Serchhip huam chunga mi ani a adang pakhat hi chia tlanga mi ani thung heng vok thi pakor zinga paruk hi vok puitling ni in ano te pahni le vok laklo pakhat te anni heti hian Serchhip District chunga ASF shile na hmuna vok thi chu za somnga ani ta a new Serchhip pa pariat thi to in islungdara somli paruk ke chuma pakwa chiatlanga pasari thenzola paruk le wancheng te a pakhat an thi to ani darkar somni palikal ta chung khan Serchhip pa chan hriat lo vok thi palilai omba ka sial sira vok thi pakhat a omboka chan hriat lova Serchhip District chung kho pakwa vok thi chu somthum pathum lai ani to bokani nimin khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mi panga mu chwa le an ni a Vawiin thleng khan Serchhip District-a shikai mi zaruk somthum pariat mu an ni to nimin khan Serchhip District-a sample lak ZMC RT-PCR khol manga enfia somsari pahni atangin COVID-19 shikai mi pahni mu an ni a heng shikai mu chwa te hi chingchi patanga sample lak ni in SGI Private Limited noi thok tura state pon atanga ron lut shikai mu chwa to nen in kom naina nei avanga hin khung sang lai ni in an vai hian mi pa an ni nimin khan Serchhip District-a Tunat Laboratory sample somni pasari enfia ni in shikai mi pahni mu an ni a mi pa ve ni in ke chum khwa tunhnaia shikai mu chwa to nen in kom naina nei avanga in lamain khung sang lai an ni bok nimin khan Serchhip District-a rapid antigen test mangin sample somli paruk enfi an ni a shikai mu chwa an om lo thung ani Vawiin khan Serchhip District-a COVID-19 shikai en kol mi pahni te chu hri laka fihlimin ke chuma 4C atangin chhuah tir an ni vele boka Vawiin lama he thubuat sai lai thleng hian shikai mu chhuah thar an om lovani heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuah chu mi zaruk somthum pariat an tling ta a shikai mu chhuah zinga hian mi zanga somni pali te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi za som pakhat an la om me kani Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuah zinga Vawiin thleng khan nunna chan mi pathum an om to Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuah zinga mi vanlal vuana kumsomruk panga chingchhip chu nimin tlai khan ZMC a aborala vanlal vuana hian me ni som pasari sangni somni pakhat khan COVID-19 shia kai ti mu chhuani a atuk me ni som pariat khan ZMC a admit ni in nimin khan aboral zuita ani vanlal vuana hi zunthum nei sa ani ba ka kumsangni panga khan cancer wangin zai alo ni to bokani heti hian Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuah mi zaruk somthum pariat zinga nunna chan mi pathum an om ta a Serchhip District-a shikai mu chhuah zinga mi arrang thanga kumsomli thenjol khwa chu ni kum November ni somni pathum khan boralin ani hi state pon lama in thlanna duty kal ron ho ni a me ni somni pali sangni somni pakhat khan lal tlan zowa kumsomthum panga zotlang aizol chu boral le in ani hi state pon lama in thlanna duty Mizoram aron ho nu a Serchhip District-a sample enfi atanga shikai ti mu chhuah ani bokani COVID-19 shilenga wanga harsa na tok te tranpuina atan hun sang sanga mitlom ngai te han pen chuak zel Serchhip darnam veng vi si huam chunga chung ko then khat ten chome chi sang sang an tho khom le nimin lama khotlang natlang in chome an la khom te chu Vawiin khan darnam vi si te hian ke chuma kalin ke chum VLTF te kuta an hlana heng chome an hlan zinga hian bokbon ziklum chang chor mai an chakok tumbu le lambak ba ka chome chi sang dang then khat te atela hetianga hun har satak an to laya thilpek thanem tak an dong chu an lom hle ti ke chum VLTF te chuan kan palai an shilani hemi malam hian darnam VLTF te hian chingchi pa hetiang bok hian chome thanem tak an lo hlan to bokani heti lai hian MNF General Headquarters sa Secretary R Vanal Tluang a chuan Vawiin khan Serchhip khopui chunga VLTF sang sang ten hena a chul le mamo a an man turin cheng sanga theu a hlan boka heng VLTF tanpuina sum hi Serchhip East Block MNF Treasurer Phuket lang than moi le party shwai tu dang ten an hlan ani Thakalta me sangni somni pakhat chung khan Mizoram COVID-19 shikai sang ruk zahni somruk pariat mu an ni a hei hi Mizoram shilen tir atanga thlasom pahni chung nikum March thla atanga kumin April thla thlenga shikai mu chhuah sang ruk za somthum pakhat ain za somthum pasari in atam zo kani
State spokesperson on COVID-19 Dr. Patsuawlal Malsom chuan Mizoram COVID-19 second wave din hun soifia na nimina siama he thu hi atar langa me ni somthum pakhat sang ni somni pakhat thleng khan Mizoram COVID-19 shikai sing khat sang ni zathum somkwa pakwa mu chhuani in COVID-19 first wave March sang ni somni atanga March sang ni somni pakhat chhungin shikai sang rukza somthum pakhat mu chhuani in mi som pakhatin nunna anchana COVID-19 second wave April atanga me sang ni somni pakhat chhungin shikai sang sari zakwa somni pathum mu chhuanin nunna chan mi somthum an ombok me sang ni somni pakhat chung khan shikai sang ruk zani somruk pariat mu ni in hei hi ama thlasom pahni kalta nikum March thla atanga kumin April thla thlenga shikai mu chhuwa sang ruk za somthum pakhat ain za somthum pasari in an tamzoka me thla chunga shikai mu chhuwa zinga za zela somruk pakwa point paruk pahni te chu Aizawl district a shikai mu chhuwa an ni bok hetiang hi Mizoram din hun ani Vawiin state spokesperson on COVID-19 chuan lockdown lai ani emo nilo emo dor hun le pun khom theina mun sa le chome dang le mamo leina film khur atul tak zet ti soin mani in chung khura po war le zwala film khur atul ba ka colony ani emo compound khat ani emo then om in tlo po lo hun ani ti asoya zuk le huam le chome in so thlengin in su mangai thu po soin thil in ban trom le mi khoi nu khoi changte khole chong perte atanga COVID-19 hi ol sam taka kai the ani Vawiin heng laka hian filim sham turani anti heba ka hian vaccine la to te point midang kan chung le khat then le rual te kan la kai the fawa Vawiin a shikai lo tura COVID appropriate behavior ma samui mai thata ka tuam te midang hnai om lo te kuti fai that le inchi bai thlenga tilova film khurna kalpui turani ti asoibok COVID-19 chipuileng avanga lockdown puan chunga harsan atok chuan chamte tranpuinan le COVID-19 avanga harsan atok te tan chengnoi za som pasari singli sang ruksem chhuwa anile don Vawiin Khan Chief Minister's Relief Fund CMRF mandan tur ngai twa tu Committee on Utilization of Chief Minister's Relief Fund for COVID-19 hi an chairman le chief secretary pul moi chuang ngo hovin an chukhoma shipuileng avanga harsana thleng me clearin Aizawl district chunga chuan cham LLTF 10 Aizawl dis in hena report an thelu chung ko sang thum somruk pathum tan cheng noi somruk pakhat sing ni le sang ruk da ni se an ti ba ka lunglei district kuta cheng noi som le district dang zong tan cheng noi nga theu da ni se an ti a hei ba ka hian vai reng te a Golgotha camping center harsat na to mek chungchang soi ho ni in he center a hian mi somli zet COVID-19 shikai anom to thu le kem chu quarantine center anga mangin shikai velo te po quarantine vek an ni ti soilan ani a harsat na lian tak tok me Golgotha camping center tan hian cheng noi khatda an rel ba ka Mizoram po na COVID-19 shikai an omna state ta le Mizoram lama po chung te bel le pun tur nei lo harsat na lian tak tok mek mi pahnih hne na chom dol na sum cheng sin khat ve ve hlan ni se an ti bokani ZPM leader Pulal Duama chuan ZPM party chuan Shridona Konga Sarkar malak na te han thlop tlat ti soin politics da tha a ram mi puite ta na rongbol tura han be sei thu asoi Voina thu chu asiama ZPM leader Pulal Duama chuan Shrileng dona kan Sarkar in thei to pa chhuati soin second wave a phei chuan thakhat chuang in khung to in voin thlengin kiam lam alapan theilo ti asoya chuti mek lain eizona khailakin khuwa veng le chung ko tam tak chuan cham kan omek bok ti soin frontline workers ten ha soilovin voin thlengin phun noi na tel lovin na an thok mek zel chu chuan ommati thu soya Shrileng dona konga poimo chu testing tracing treatment ani ti mithiam ten an soiba ka vaccine pek na kalpui mek po chakle zuala kalpui thei tha ati thu asoibok ZPM leader chuan tun din huna ICMR in gold standard ati RT-PCR test na chu mun khata chau nein a thok tu te po in shi an kai ve fa Vawiin tum engemaw za test kalpui konga kan khailak ta fo mai ti asoya hetiang din huna kan din mek lai hian emin juni khata health and family welfare department thu chua lunglei RT-PCR call din tura malak mek ani thu lo mu thu le alom om rualin tuna mamo to le call po om sa reng to ani laya harsat na le chuan lamdang manga
din hun ti khotlai reng ani chu hria thiam har sa ta hle ti asoya kan sarkar hian poimo ati tak zeta mi puima mo hi ada masa ani chuan politics da tha in ti dan hi asia tarin thule har sat na kara po arang thei ang bera lungle RT-PCR test na hi adin thei ani ti alantir thuai habe sei thu asoi bokani Mizorama COVID-19 shikai mu chuan lapung zela nimin khan sample sangthum zasari somnga patni en fia le ni in henga chang hian shikai zanhi somthum panga zet mu le anni Nimin khan ZM celebrity ya sample sang khat zanhi pasari en fia le ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi somnga patni mu le anni a heng shikai mu chwa zinga somnga pakhat te chu taksa a shikai lan chhuana nei lawanni shikai mu chwa zinga somli pariat te hi aizol district atanga sample la kan ni a atlang puin shikai mu to nen in kom nai na lo nei to ni in shikai mek om pui tu mi patni an tel bok Serchhip district atanga sample lak zinga shikai mi pathum hu ni in SGI private limited nuai thok tura state pon atanga ron lu tam ni a lungleya shikai nen in kom nai na nei atangin shikai pakhat mu ani bok Mizorama district shanga nimin khan sample zanhi somriat paruk en fia ni in heng atang hian shikai mi som pakhat mu chho an ni a anzinga mi pasari te chu Serchhip district-a shikai mu chho ni in Siha district-a shikai mi pathum le Serchhip district-a pahni ba ka Longtlai district-a shikai pakhat mu an ni a anwai hian shikai mu chho to nen in kom nai na nei an ni rapid antigen test mangin nimin khan Mizorama sample sang ni zanhi somnga pakwa en fia ni in shikai mi za som sari pahni zet mu chho an ni a anzinga mi za som thum pathum zet chu taksa a shikai lan chhuana nei an ni Aizol district-a shikai mi za som paruk mu chhuani in anzinga mi som thum te chu central jail tang lai an ni a Lunglei district-a shikai mi som pasari mu ni bokin Serchhip district-a shikai mi som pathum mu an ni a Khozol district-a shikai mi panga mu ni in Champhai district le Mami district-a shikai pakhat ve mu an ni bok Vawiin khan Mizorama shikai enkol mi za paruk te chu Sri Lanka fihlimin an ma ni enkol na hmuna tanga chhuah tir le an ni boka heti hian Vawiin tlai dar nga thlenga Mizorama shikai mu chhuah to chu singkhat sang ni zaruk somthum pali ni in heng zinga sang kwa zali somnga pathum te chu enkol dam an ni to a hei hi shikai mu chhuah atanga chhutin za zera somsari pali point pariat pahni ani a tuna hian shikai enkol lai mi sang thum za somthum pasari la omin shikai zinga nunna chan mi somli pali an om to bokani thati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu